алтын байге үчүн болгон. Таймаш Эльзада Момунжанова жана Анара Рыскулова. Азыр жаны 20 жашка жакындап калды. Азыр болсо Эльзада Момунжанова 2 упай. Азырынча далилдеп атат. Дагы бир шоу бул ирет албетте. Так, ошибочка. Рыскулова Анара. Ошибается Анара. Алыш именно своей. Так, есть бросок. Двухбальный. Бир рет ыкма жасап алса. Канат. 5-5 болду. Эми демек Анара Рыскулова азыр. Два балла вырывает Эльзада. Вот это. Ну молодцом. Ну какой финал. Какой финал. Какой итог. Кандай болгондо дагы жеңилүү ойунда алып койсо болот. Эльзада Момунжанованы куттуктайбыз. Анара Рыскуловага терең ыраазычылык билдиребиз.